Khensa ku va mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Maloyi YouTube channel. Kumbe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Xana vun'anga byi ta njhani aka munhu or vun'anga wa byi aplayela na or vun'anga ku na mali yo karhi leyi ni fanele ni humese ku ni lava ku va n'anga? Laha ni vulavula yini? A ni vulavuli hi ku va munhu a suka a ku khini exikolweni ya dyondzela ntirho wo karhi a fika a humesa mali ivi a dyondza a vuya a ta tirha, kumbe munhu a fika ku va ri ku apulayiwa ivi munhu a fika a apulaya vuphorisa ivi a fika a nghena vuphosini a sungula ku tirha. Vun'anga a byi apulayeriwi ende vun'anga a byi ze byi lava ku wena i va na masters or degree ku va i va n'anga. Vun'anga byi nghena ka munhu un'wana na un'wana loyi mi kuma ku mikwembu ya ka vona yi swi lava ku yena a va n'anga a kota ku tshungula vanhu mavabyi. Lava nga yingisela contact leyi nga hundza ni te yini, vun'anga a swi fani no pfuka nampundzu i hlamba matini i hlamba xikandza i ku wena i ya ku chayeriweni. Vun'anga loko mo languta vanhu vo tala lava nga tin'anga mitini ya ka vona, vanhu vo hlaya or vanhu van'wana, loko mo fika mi tshama na kokwana ya laha nga kona or mani loyi mi n'wi tivaka n'anga mi ku vun'anga bya wena i byi kumise kwini or vun'anga bya wena why i ri n'anga. Van'wanyani mi kuma ku a mitini yo karhi malembe ndzhaku a ku ri na vokokwani or a ku ri na vo sesi or malume or vo manimani a ri n'anga kwala mutini ivi a hundza emisaveni. Loko a hundza emisaveni kumbe a ri mukhalabye a ni vuhosi va rini va ri loko hosi yi lova ku nghena un'wana hosi. Se mi kuma ku loko mukhalabye loyi a ri n'anga ku nge ngheni n'wana yena ku va a va n'anga or a ya ku thwaseni, ku nga ta xitukulwana xa yena ndzhaku ka vo ma 30 or 40 years xitukulwana xi vabya va ku hayi va ri na swikwembu ivi a ya chayeriwa. Mi kuma ku munhu yaloye na vo ma 26 27 years a ya chayeriwa a va n'anga ende va tlhela va n'wi nyika vito leriya ra kokwani wa yena loyi a ri n'anga. Loko ku ri ke ni kokwani wa yena a ri na vito ro karhi va ta n'wi nyika rona. Se leswiya swo mi kuma ku wena i vabyanyana vanhu va chava ku nwa maphilisi ivi munhu a fika ku hani na swikwembu la ku chayeriwa. N'anga yi to teka mali yi ku chayela ende loko ku chayela yi to ku nyika half mark a ni leswi wena ri lela vun'anga yi lava mali. Yi to fika ku chayela nyana switsongotsongonyana i ta tshama 6 months yaleyo hinkwayo or lembe hinkwaro ri ku chayeriweni leyi mara a kha swi tiva ku wena u na swikwembu. Munhu la nga na swikwembu loko a ya ku thwaseni mi byela vanhu va ka hina, munhu la nga na swikwembu loko a ya ku thwaseni within 2 months you know everything a vun'angeni. I tiva xin'wana na xin'wana, i tiva tinhlolo, i tiva mimirhi, i tiva ku femba, i tiva va n'wi dyondzisa na ku a va govela yini hinkwaswo hi 2 months a va hetile. 4 months leyin'wana i to tshama a endla ti-practical kwalaya vun'angeni. N'anga yi kha n'wi dyondzisa kumbe n'wi byeli ku a tshama lembe hinkwaro ni ta va kha ni ku dyondzisa swa vuenti. A tiva everything. Loko a huma lahaya siku leri a humaka rona ivi a lava nyongwa a endla sweswi a endlaka swona ivi a heta ivi a ya ku a ya kaya n'anga yi fika yi n'wi endlela phandzi ra yena or ndhumba ya yena, sorry va fika va n'wi endlela ndhumba laha nga ta hamba a hlahluvela kona. Mi ta vona layini ya kona n'wina ende vanhu lava nga ta tsala ku na un'wana nga ta lova or yinini. Loko mi lava mintirho ta mi endlela mimirhi hinkwaswo mi phorometiwa mi kuma mintirho lava vabya sweswo na n'wina vo lava vavanuna mi ya kwele i ta mi endlela na lavo lava vavasati i ta mi endlela. Se vun'anga byi fambisa sweswo byi famba hi layini ku ka n'wina i mani a ri n'anga khale ka matiko. I kuma muti walowo ku na vakhalabye ku na vakhegulu ne vakhegulu va kona vo no ma 8 years van'wana va no ma 70 na kwala mutini malembe ma kona masovoni ma kona va le malembe ya le henhla. Mi twa va ku laha mutini luya ku na n'anga. Hina hi swi tiva ku hi yima hi ku hlamala hi ku hayi history ya muti luya loko twa vakokwani va lava ku swi tshama ku va na n'anga laha mutini luya swi ta njhani a va n'anga. Ivi loko yi hlaya ku hi lavo rilela vukwembu laha hi lavo rilela ku va va ya chayeriwa va ta kota ku rhoba vanhu timali ivi loko va hlahluva tinhlolo va hlahluva mavun'wa va biya miti ya vanhu va biya miti ya vanhu hi tipetiroli va kha va hemba mavun'wa ma swona. Se vun'anga byi suka aka muti walowo i sort of legacy or generation to generation ya muti walowo. Mina ni nga va na n'wana
mi kuma ku ni n'anga xitukulwana xa mina xa n'wana wa mina hi xona xi nga ta va n'anga or ku hala ka vuma 2060 2070 mi kuma ni taka loko no lova namuntlha ni taka vuma 20 years 30 years iva ku n'wana wa xitukulwana xa wena va ri xi na swikwembu xi lava ku chayeriwa xi ta xi ya chayeriwa se na khensa ku va pfulela channel ya Matimba Emmanuel Maluleke xana ni kombela mi subscribe danki